هشیار بمینن های جخوا هبن گو بخوارنا زحفی سرخوشی و بغمین وی جیانی دلی و گران نبی و او روش جنشکی و وەک دافکەکێ بسەر وەدەنێ چیمکی ئەوێ بسەر وان هەموویان گۆلسەر ڕووی عەردێ دمینیندا بێ لێ هەردەم دعا بکن و هشیار بمینن داگۆ هەن بکارن ji ber van hemû tiştên govê bibin birevin û li ber kurê mirov rawestin. عیسا bi roj di perestgehê de hîn dikir û bi şev derdiket diçû wî çiyayê gojêre çiyayê zeytûnê digotin û şeva xwe dibihûran û xelk hemû sibe zû dihatin perestgehê bawî dago guhdariya wî bikin. Pirtûka pîroz, Encîl, Slav û rêz xweşk û birayên hêja.